So, the whole focus of this particular webinar is Fokus tega about konkretnega supercharging webinarja je ourselves. usmerjen v to, And we actually da tuned in with se Alcazar last do night, konca and he gave napolnimo. us In a pretty sinoči sva amazing dobila od channeling, and Alcazarja he prav was neverjetno describing this kanalizirano sporočilo. potential for Opisoval abundance on nama je all namreč ta levels velik to really potencial mean za living in obilje na freedom. vseh ravneh, And what he kar was pomeni, saying da is zaživimo this whole reality, popolnoma it really is svobodno. a bit In like kar a je video povedal game. je, da je And ta that there's a realnost kot potential neke for us vrste now to start to videoigrica. In za identify nas zdaj more obstaja with our potencial, da se superconsciousness začnemo še bolj and less identificirati with z the našo human part. And in superzavestjo doing that in vse manj s shift in človeškim our delom nas. perception, In v that času enabling teh us sprememb to v naši shift our humanness zaznavi really quickly and to nam actually ta be guided pomaga, da zelo by our hitro spremenimo superconsciousness. svojo človeškost in si dovolimo, da nas preprosto Yes, usmerja in vodi naša superzavest. we're still a Tako little je. almost shaky Še from vedno the sva channeling nekoliko that skoraj, happened da last lahko night. rečem, The pretresena four of us, od Reed tega and Ashley and kanaliziranega sporočila Jules and I, were sinoči. sat Barit, around Ashley, talking Jules about in jaz, Slovenia. vsi štirje, And smo se Alcazar came pogovarjali za through. mizo o Sloveniji And in kar naenkrat je it vstopil was more than a Alcazar. channeling. In It was like to an je bilo energy več kot transmission kanaliziranje. that Skoraj da we're je šlo still za kind of energijski prenos buzzing with and in še allowing the vedno integration. vibriramo It came ob with tem a sporočilu, huge še amount of vedno dopuščamo energy. integracijo. Alcazar je namreč And then vstopil z after that, ogromno I actually did a energije. personal session for someone, In and channeling potem sem Alcazar za felt nekoga so naredila different. There osebno was such a seanso in expansion kanalizirano quality to sporočilo it. So, Alcazarja je bilo popolnoma as drugačno, always, z dodano ekspanzijo, welcome. razširjenim We're zaznavanjem. In kot we're vedno, really exploring dobrodošli, the cutting edge kot vedno of what's rečeva, possible with the Stargate. raziskujemo, So that's what this kaj webinar se is about. dogaja na It's samem like čelu we're going to have razvoja Alcazar come through dela z zvezdnimi and actually vrati. channel for Potem all of bova us dopustila, da here, skozi naju vstopi and then Alcazar we'll move in to into bo skanalizirano a sporočilo za conscious vse nas. creation, a meditation Potem pa bomo experience together. skupaj zavestno So skozi meditacijo The whole intention of this ustvarjali s webinar polno and zavestjo. subsequent ones Celoten namen tega is to start webinarja in vseh, ki creating bodo now sledili, je, da a začnemo huge ustvarjati že energetic zdaj. In for the sicer gathering in ustvarili Slovenia. bomo veliko, And ogromno what energijo Alcazar za was naše globalno srečanje v describing to Sloveniji. us was the In kar nam potential je of Alcazar each one of opisal, us je velik already potencial za čisto energizing vsakogar od that nas, place, ki that že time, zdaj z energijo that moment polnimo of those 4 tisti days. čas, tisti prostor, And tisti so the trenutek, tiste intention 4 dni. is to start In each namen one je of us torej, da sending začnemo, energy da there. And vsakdo od nas Alcazar začne will describe pošiljati that energijo v process prihodnost, in the v ta čas. meditation. In Alcazar bo v So- meditaciji opisal ta proces. in this process, we're not V tem procesu energizing torej the event in ne Slovenia. energiziramo tega We're actually dogodka za energizing naslednje leto the v Sloveniji, potential ampak that event z energijo polnimo represents. potencial, ki ga For me, predstavlja my ta understanding of dogodek. this is Alcazar is wanting Zame, to kot bring us sama to all razumem, to into a pomeni, da far, nas vse far Alcazar deeper želi and profound popeljati understanding dosti of how we globje, actually create v our dosti reality. globje But he's also razumevanje wanting tega, to kako dejansko literally ustvarjamo svojo energize realnost. us Prav tako along our želi unique life's dobesedno path. vse And what nas he made this napolniti z connection and this energijo na channeling naši with us edinstveni privately last življenjski night poti. In ko nam je zasebno v is that kanaliziranem energizing sporočilu on your life's sinoči path povedal, can pomeni, come da from polnjenje z trusting energijo in te your vaše own življenjske poti expanded izvira iz vašega zaupanja superconsciousness. v vašo razširjeno So this is superzavest. really about us To je torej to be, popolnoma v resnici there's povezano this z term nami called samimi. Na nas je, overlighting. So like you can be da like, oh, I tako was kot being overlight obstaja nek by izraz, da you se know, bomo a being when I was healing someone. This is about preplavili us starting to be z neko overlit energijo, z by neko our own svetlobo. higher To pomeni, selves. da se bomo popolnoma
presvetlili So in for those of you razsvetlili. that In are to bo relatively naredila new naša super to the zavest. Stargate Za experience, tiste, ki ste I'd relativno just like to novi briefly explain v izkušnjah z that zvezdnimi Alcazar vrati, želim says čisto na the kratko real you razložiti, is da not the Alcazar physical body. pravi, da vaš The real you resnični is jaz what he ni calls your vaše fizično super telo. consciousness, Vaš resnični a jaz je tisto, being, čemur a on reče conscious vaša super zavest. beingness Bitje, that is already in that zavestna state of bit, ki je enlightenment, že as v we call tistem it here stanju on the earth, is razsvetljenja, kot mu already pravimo a tukaj na light zemlji. being, so to speak. To je So že the real svetlobno you bitje, tako is not rekoč. the In humanness. pravi The real vi, pravi you jaz, ni is človeškost. guiding Pravi your vi humanness ste tisto, into a kar space of usmerja more and vašo more človeškost awareness v and prostost into a vse space širšega where we don't zavedanja, v feel a prostor, victim kjer of dejansko circumstance, ne a čutimo, victim da of what's smo žrtev happening okoliščin, in da our smo world, žrtev vsega, both kar se globally and dogaja v našem individually. svetu, tako But we globalno kot start to individualno. realize that we Ampak create se this začnemo humanness, zavedati, da creates our ustvarjamo, da reality. naša This človeškost humanness ustvarja can našo realnost. influence Ta what's človeškost happening lahko around. vpliva na to, kar se And dogaja okrog nas. Alcazar has said that the In Alcazar focus of je povedal, Slovenia da je is about fokus creating dogodka v Sloveniji abundance, which povezan is z the ustvarjanjem step obilja, before kar je total korak, freedom. ki je potreben So pred when popolno Alcazar talks about osvoboditvijo. abundance, he's Ko talking about Alcazar govori o abundance on obilju, all govori o levels, obilju na not just vseh money, ravneh, love, ne le o denarju. freedom, Gre za ljubezen, joy, svobodo, celebration, radost, abundance of time. proslavljanje življenja, obilje časa. And so In what's going to tako, be happening in kaj se bo Slovenia is dogajalo v already starting Sloveniji, now. And se over že the next few začenja weeks zdaj between then in v naslednjih nekaj and this tednih. moment now, we are going to be In od energizing tega in trenutka many zdaj different ways. bomo z I'm going energijo to be doing polnili na različne načine semi-spontaneous vso to pot. Facebook Sam Live bom transmissions, ponudil na either pol from myself spontane or from prenose v živo na Alcazar. Facebooku. Everything is Bodisi bom govoril designed for sam ali pa se creating bo a oglasil deeper Alcazar. understanding In čisto vse je and a zdaj stronger usmerjeno energetic, v poglobljeno which is going to be razumevanje in še projected močnejšo into energijo, this vast ki bubble jo of bomo energy, for want of a projicirali better word, v ta ogromen which we balon will be energije, sending and če želimo enlarging uporabiti to besedo, in that in time poslali space of bomo Slovenia, in so that when okrepili we tisti get there, čas in prostor v when we all Sloveniji. gather, In ko bomo 1,000 of us enkrat tam, gathering ko se in bomo this enkrat place, zbrali, tisoč we will, nas in a bo sense, zbranih burst v that bubble of Sloveniji, bomo na energy nek način and be razpočili ta velik balon impacted by energije it. in ta bo Alcazar vplivala na nas. started the channeling Alcazar last je night, začel že and it sinoči touched me deeply s because he kanaliziranjem used this tega word. sporočila, ki se me je He said globoko that dotaknilo. we will Kajti dejal je, saturate da bomo popolnoma participants with the prepojili, understanding that napojili they are udeležence the z razumevanjem, superconsciousness. da so And somehow that superzavest. word, that In na nek image način je ta beseda, ta touched me predstava really deeply. se me je res zelo And globoko as we said dotaknila. a few moments ago, we're In kot smo still že rekli pred nekaj buzzing, trenutki, še vibrating with that vedno channeling and vibriramo still z integrating it. besedami iz tega And perhaps we will be kanaliziranega able to sporočila. share In to še vedno our understanding integriramo. of that Ampak upam, in da the bova days or zdaj weeks to lahko z come, vami once we've podelila actually danes, v naslednjih totally dneh in understood what was tednih being shared. razumevanje Yeah. vsega, So kar nam je podal today, we're Alcazar. going to be Tako je. generating Danes all of bomo us torej together with our vsi intention skupaj and with z našo Alcazar's namero guidance in this pod vodstvom big energy Alcazarja field. bomo And we're ustvarili going to to build it up ogromno energijsko polje, until it's ki ga really bomo strong and okrepili really do coherent. točke, ko bo And then we're going to popolnoma send it koherenten in močan. into the Potem pa bomo future to energijo to poslali the v first day prihodnost, of v prvi the dan Slovenia Global Gathering for 2020. globalnega And the srečanja v reason we're doing Sloveniji that 2020. is twofold. One, if you want to come Razlog, and zakaj join bomo to us and you're naredili, not pa je sure that you can dvojni. create that for Kot yourself, prvo,
Če želite This is biti about z creating nami, a pa pathway dvomite v through to, space da and bi si to time. lahko And if you ustvarili, put your bomo zdaj intention out there, it posredovali can in be a ustvarjali demonstration to vašo of pot how skozi čas this in method of prostor. In creation če boste works. sodelovali, So it's boste lahko energizing tudi the vi potential of you pokazali, da being there. zadeva And that deluje. works for people who are Zdaj wanting bomo to show up podkrepili and do the live potencial za stream to, da also. boste z nami. But the In s second tem bomo reason okrepili we're doing možnost tudi za this tiste, ki nas boste želeli spremljati v živo, is literally oziroma about ki nas boste us spremljali preko starting to prenosa. build a Drugi field razlog pa that, as je, Pragit da gre says, that bubble's dobesedno going za to to, da burst bomo on us in ustvarili Slovenia. We're energijsko actually going to polje. Kot je feel Pragit in our povedal, future bomo the takrat energy that razpočili we ta velik send balon energije. today. In ko se bomo And znašli v prihodnosti, v tem this is hipu, bomo to energizing začutili. a deep, In deep tako bomo na potential tak for način us lahko z to know energijo ourselves napolnili as that super globok consciousness. potencial, da se vsak od Because nas once we know prepozna in ourselves spozna as kot the super super zavest. consciousness, Kajti, ko se spoznamo kot that super is zavest, the shift je to that can allow tisti us to create abundance on preskok, all levels. We're ki nam res literally lahko omogoči ustvariti obilje na vseh vibrating ravneh with the in field. dobesedno We're vibriramo s constantly poljem. vibrating. Nenehno vibriramo. It's just about what Gre le level za to, are we vibrating at. na kateri ravni vibriramo. So we're energizing some pretty amazing In potentials for tako ourselves z energijo today. polnimo za nas So, some of you izjemen who've potencial. participated in workshops here in Nekateri od Shasta, vas ste bili z nama na the more delavnicah na recent ones, Šasti, you've actually še posebej te v experienced zadnjem času in ste the resnično group lahko in v živo Shasta sending izkusili, energy kako je to skupina iz ourselves the next Šaste day. energijo poslala nam And samim then nazaj. V naslednji dan smo jo projicirali. waiting for a moment and then Potem pa smo nekaj receiving trenutkov energy počakali, from tomorrow potem pa sprejeli energijo back iz into the jutrišnjega now. dne, kako se je vrnila So nazaj v ta we've trenutek sent zdaj. energy into the Poslali next smo day. torej energijo v The naslednji next dan, day we naslednji dan received that pa energy smo sprejeli to and then energijo sent it back. in jo potem the spet previous poslali nazaj v prejšnji dan. And so this is a demonstration In to je bil torej about projecting prikaz, energies and kako receiving se energies. projecirajo energije in Because potem as spet always, sprejmejo. Alcazar gives Kajti us a kot vedno demonstration nam Alkazar nekaj so pokaže, that we can demonstrira, understand and zato da know the lahko reality razumemo before he in creates spoznamo something as realnost, large as this is preden about to lahko become. on spet nekaj ustvari, Yeah, a ki lot je of people are tako saying that they're veliko, already getting kar je tako hit veliko, with kot je to, the kar je pred energy nami. fields. Veliko ljudi zdaj v Um, klepetalnici že piše, da čutijo Yeah, močno so energijo. please share in the chat box what Ja, you're prosiva vas, experiencing, if da this is zapišete, touching you kaj in some way. doživljate. someone's Če se Because vas to, kar for delamo, me, this is dotakne actually na a nek very način. different Kajti zame lahko webinar right rečem, now. da je I ta mean, I'm webinar prav feeling zdaj popolnoma drugačen. supercharged Počutim se Supercharged. res super is the word napolnjenega. that's coming to mind. And someone To je saying, beseda, back to ki the se mi je future. ponudila. Yes. Nekdo je zapisal, vračamo se v When we've done prihodnost. this exercise, Ko smo Alcazar is about to naredili guide te us through this preomenjene bubble of vaje, energy. skozi katero nas bo And tudi we zdaj projected Alkazar it vabil, during z day one of a workshop. ustvarjanjem tega We balona sent it to energije, ourselves in day smo potem two. The amazing thing kasneje was, Alcazar iz said, now tretjega wait dne pošiljali a energijo few nazaj v moments, drugi dan. In Alkazar because mi you're je about rekel, to zanimivo, feel the zdaj pa energy that you're počakajte nekaj sending trenutkov, from your ker začutile tomorrow boste energijo, into the now. And ki jo then this pošiljate energy iz comes vašega in and it's jutrenjega like dne even v današnji stronger and dan. more In amazing energija, ki smo jo than the zaznali, je energy bila we še just sent. močnejša in še bolj Because it was izjemna. amplified. Zato, So that's what ker we're je bila doing here. okrepljena. We're In to amplifying zdaj a delamo field. tudi danes tukaj na And webinarju. that, as Krepimo Pragit polje. said, In kot this je povedal field, Pragit, this to polje, supercharging is going to continue to to be superpolnjenje se bo amplified. nadaljevalo in se še naprej krepilo. So we'll see what we end up creating. In tako bomo videli, kaj bomo na So, koncu ustvarili vsi one skupaj. of the ways that this energy is also Eden going od to work is, načinov, as kako bo Jules prav tako briefly delovala mentioned, ta energija, kot je if Jules you že na have the kratko povedala. intention
of Če joining imate us namero, physically da se nam boste in fizično Slovenia. pridružili v Sloveniji, And right now it seems like in prav impossible. You have to zdaj work, you don't have imate the money, občutek, da bo to you're not feeling nemogoče, very da well, morate v whatever službo, da the nimate denarja, morda reason, niste the pri apparent zdravju, reason katerikoli is, navidezni razlog že that's just imate v part mislih, of je the to samo del limitation, the omejitev, restrictions that we're living under omejenosti, right now. v katerih ta Programs from trenutek our živimo. subconscious mind. To so naši programi našega Programs which nezavednega don't uma, allow us programi, ki to nam ne realize dovolijo we can create spoznati, da lahko whatever we want in our ustvarimo, lives. This karkoli is hočemo v really našem hard življenju. To for je our res težko, minds to grasp težko naš because to the dojame, subconscious mind kajti with these programs says, no, that's not podzavestni possible. s temi No, programi I have to trdi, to je work. nemogoče, No, ne, I moram only v earn službo, this much ne money and I'm zaslužim not le going to be toliko able to denarja afford in ne this or morem si that or the privoščiti other. tega, onega ali tretjega. The reality, the greater Realnost, reality širša stvarnost, that Alcazar is wanting to demonstrate to ki jo us Alcazar is that zdaj we želi can pokazati in demonstrirati, create pa pravi, da with our lahko energetic. ustvarjamo z Our našo energetic energijo. is our thoughts, Naša our energija feelings, so naše our misli, words, naše and that občutki, includes naše the misli. vibration In to of these vključuje tudi subconscious programs. vibracijo teh But that's all part of podzavestnih your programov. humanness. Ampak vse to je del What vaše Alcazar is človeškosti. saying is that we To, can kar pa tap pravi into Alcazar, pa je, this da lahko superconscious being, the dosežemo, se real you. povežemo s to superzavestjo, And s by tem tapping superzavestnim into bitjem, to je that, vaš pravi jaz. these In ko vzpostavimo subconscious z njim stik, limitations te already nezavedne start to omejitve, feel že takoj less and less. Yep. začenjajo You can almost think of zmanjševati it svojo as moč these in se programs čutijo kot manj run močne. in your In consciousness ti when you're at programi a certain state of being. se odvijajo v And that's vašem why, nezavednem, ko ste v določenem if we're stanju angry, bivanja, bitja. sometimes all we want to In do is zato, keep being kadar smo angry, jezni, even though we si know želimo, da bi that if we can preprosto ostali somehow jezni, čeprav vemo, disconnect da and se na shift nek into a different način state, preprosto that will zmoremo totally odvezati dissolve od and we'll have a jeze completely in se different preklopiti na perspective drugačno about občutenje, whatever it was kjer that bomo made us dobili angry. popolnoma drugačno So perspektivo na tisto, kar nas je think about it razjezilo, karkoli je že to bilo. almost as if Pomislite, it's like tako je, entrainment. kot da So bi we're vibrating at a skoraj certain da level, and these programs are kicking vibrirali us na around. določeni And what ravni Alcazar is in ti saying is programi nas lift mečajo sem in off. tja. Alcazar Like pa you can pravi, actually povzdignite se nad to, entrain with your zato da se boste superconsciousness. lahko And natrenirali in from that place, the popolnoma programs aren't so povezali, sticky. spojili s superzavestjo. This is a totally different way In ne of boste več unentangling nase ourselves with lepili the vsega past tega, and kar entangling ste do sedaj. ourselves In zdaj se bomo with odlepili od a vseh very teh different težkih future. stvari, kot da bi se razpletli in zapletli Many of s you popolnoma are drugačno aware of the prihodnostjo. world of cryon, Mnogi se and zavedate cryon in is talking poznate about delo the krajona, shift. ki prav tako This is govori what o velikem creates the preskoku. shift. To je pa tisto, kar This pravzaprav more and ustvarja more ta preskok, following the ta guidance premik, da from your vse bolj superconsciousness, which sledimo comes vodstvu through your naše intuition. superzavesti, ki pride do vas And preko Alcazar vaše has been intuicije. stressing the In importance of Alcazar intuition poudarja, for kako years pomembna now. je intuicija, že več let opozarja na to. So The other thing that I just want to mention is Omeniti that pa želim še a few nekaj. weeks ago, or maybe a few months Pred ago nekaj now, tedni, Jules and morda I že spent zdaj some nekaj time down meseci in pravzaprav, sva Southern California v with the Južni Sin Army at Kaliforniji the gathering down there. z in Santa Jules preživela Cruz. nekaj And časa z Nasimom Haramejnom, in a znanstvenikom v conversation around Santa the fire Cruzu. pit, Jules In ob mentioned ognju smo to Nassim poklepetali in that we'd temu projected gospodu this energy Nasimu into je the Jules future povedala, and da projiciramo received it energijo v coming back prihodnost in kako and smo jo asked potem prejeli what did he feel about that. nazaj, kako je prišla So do you nazaj. want to Ker je velik znanstvenik, Well, ga je vprašala, kaj meni o tem. once he Jules bi sama understood what I was povedala. saying, No, ko je he said, razumel make moje sure that it feels vprašanje good when it in comes back. And I kaj said, oh, želim, it je felt rekel, prepričaj really amazing. se, da se And, počutiš and then dobro, he ko se said, ta energija vrne k tebi, pa sem that's how potrdila, I got zagotovo je bil where I občutek am krasen. now. In potem me je presenetil Because z odgovorom, Nassim rekel je is namreč, na tak self-taught. način sem tudi He is jaz, a tu, kjer self-taught sem. physicist. On je He's namreč also samo got a very uk mystical fizik,
ki pa ima consciousness because he's obenem been zelo meditating mistično since he was zavest, 11 kajti years old. meditira He že od learned to 11. meditate leta from a yogi starosti. Od jogija who was se je naučil the yogi meditirati was namreč. 15. So Jogi pa je bil star he was 15 taught let to go takrat. inside, and his In whole naučil work ga je, kako iti vase. is about In how njegovo celotno delo je povezano everything s is tem, connected. kako je Every čisto vse proton in the povezano. universe Vsak proton is v connected univerzumu to je every povezan other z proton vsemi in the drugimi universe. He's protoni an v amazing, univerzumu. amazing On je person. izjemna And oseba. his theoretical physics Njegova teoretična fizika has ima so much accuracy to it that he is toliko able to natančnosti, tako natančno je. measure or predict Znal je namreč the radius izmeriti in of the napovedati proton radij protona. a year Primer before protona že it eno was leto preden more accurately measured by the standard model of ga je physics. standardna And his fizika uspela measurement izmeriti. was Njegova meritev completely pa je spot bila on to decimal popolnoma points, točna and do the standard model najmanjše of physics is decimalke. 4% Standardni off, model fizike pa se je which is a zmotil za 4 huge odstotke, kar deviation. So je his work is velik actually odklon. gaining this Delo tega amazing credibility. So znanstvenika he torej says, pridobiva na this is how I got kredibilnosti, to izjemna where I je. am In now. rekel When je, I was na living in my točno tak van način, ko si ti for 4 pregovorila, years sem ustvaril studying točko, kjer physics. sem zdaj. Kajti živel sem And v mojem so kombiju in študiral if you fiziko. So he had projected that. Projeciral je torej, and he said, tako je, so if you rekel think about je, it, he če pomislite had na vse such a strong skupaj, je to intention izjemno. Imel because je he namreč knew izjemno inside močno that he had namero. this V sebi contribution je to vedel, make. kaj je njegova pot, kaj želi His prispevati intention svetu. Njegova projected namera into this je bila future močna in and projeciral jo created a je v path through prihodnost. space and time Ustvaril je for him pot to skozi čas in realize prostor, da je lahko funding and realiziral realize support in and realize ustvaril this whole financiranje, podporo network in that tako je he's uspel created ustvariti called the ogromno Resonance Science mrežo Foundation. in Resident Science Foundation, And torej so for us, celotno that was like a fundacijo za huge znanstvenike light bulb in svoj because we didn't center. really know In nama why Alcazar je was bilo to guiding us izjemno in to razsvetlilo naju project je, this kajti energy prej nisva into razumela, the zakaj future naju and then to Alcazar feel it uči, from the kako future coming back projicirati to energijo v us. prihodnost in So now začutiti, we kako se zdaj know vrača. that what we really Zdaj pa od have tega here znanstvenika is a vemo, super da to, kar tukaj powerful delamo, nosi v sebi method for izjemno conscious moč. creation. To je mogočna And metoda za zavestno Nassim ustvarjanje. said that Ta once you project that znanstvenik bubble, Nassim Hussein pa je prav he said tako you're creating this dodal, bubble da in ko space time. ustvariš ta Okay. balon And once you project v that into času the in future, prostoru, ga you can either projiciraš take v the direct prihodnost route in or you can takrat take a se more lahko curvy odločiš, route ali boš šel po to direktni get poti there. ali pa po And ovinkih, da prideš do what I cilja. read into that is In ko se how sama aligned you oglasim s to stay modrostjo, with your pomislim na vision and to, your kako intention povezano is what staneš, poravnano will staneš s either svojo align vizijo. synchronicity to take you To bo on some vplivalo side na roads or align sinhronosti synchronicity in na direktno as pot, you stay aligned ali pa to go more directly. torej zelo direktno boš šel, bolj ko So, boš are you poravnan, following sicer pa pač po the ovinkih. explanations Ali that we're torej trying to share with uspete you? spremljati vse te Um, razlage? Upam, da sledite. And one other thing I wanted to mention Omeniti pa is sem želela še nekaj. I briefly said Kot sem Nassim's na work is kratko že all about povedala, je Nassimovo delo recognizing povezano that inside s of every prepoznavo in proton in the spoznanjem, da je znotraj universe vsakega protona v univerzumu, is the information da so v vsakem that's protonu from every other proton in the informacije, universe. He's talking ki so tudi literally, v there are vsakem these, drugem the protonu smallest unit of univerzuma. To besedno measurement pravi, da in najmanjša quantum merska physics, the enota v smallest, kvantni teeniest, fiziki, tiniest oscillation najmanjša, of energy that we can najmanjši measure odklon oziroma is vibracija called energijo, ki jo lahko the Planck izmerimo, se spherical unit. It's imenuje like a little tiny pixel sferična that makes up this enota, ki se imenuje reality. And inside Planck of ali every pa proton, najmanjši they're piksel the znotraj exact vsakega protona, number kjer je of v these vsakem Planck protonu namreč spherical units natančno as there število are teh protons in the sferičnih universe. enot. Planck, kot jih je v Okay. It's univerzumu. mind-blowing. Torej v But vsakem wait, I univerzumu have a je reason for enaka talking številka. about this. No, Because ti se malo smejiš, this ampak jaz means imam that razlog, inside of zakaj o tem us, govorim. we To have namreč a pomeni, connection da to ima the entire vsakdo od nas v universe. sebi And povezavo this s connection is celotnim our super univerzumom. consciousness. In ta naša povezava je naša So when we're super talking zavest. about Ko starting to torej live from this govorimo, place of super da začenjamo consciousness, živeti iz točke super like zavesti, what Nassim would say to, kar is pravi that ta first you znanstvenik, have to know that all of the Nassim information
is inside of you, but then you Pravi have to namreč, da so actually vse know how to become informacije znotraj vas, aware of it. ampak potem se morate And začeti that's what we're zavedati, talking about kako here. ozavestiti, kaj je v vas. In o Because the tem Stargate govorimo. is on the leading edge Stargate, of zvezdna expanding our vrata, so consciousness namreč to na that samem place. čelu So things razvoja like zavesti v ta kraj, v remote to healing, točko, kot je recimo zdravljenje nadaljavo, affecting an energy kako field that then vplivamo na affects energijsko the polje, molecules in ki your potem body. vpliva na molekule All v of vašem these things telesu. Vse te stvari are possible for us. so možne za nas. And now I'm done. In zdaj sem zaključila. Yeah, the science No, and what's tako je happening in the znanost in to, kar se scientific community dogaja v is absolutely znanstveni staggering skupnosti, right je now. prav And so we neverjetno, strongly izjemno. suggest that if it Zato vama res interests you, there's odločno the work of Greg Braden spodbujava, and Bruce da Lipton, prisluhnete who are Gregu Bradenu, bringing Bruceu through Liptonu in in podobnim some of their talks strokovnjakom, ki v svojih some of the most nagovorih recent understanding, ves čas which are very poudarjajo much najnovejše aligned with izsledke what raziskav, ki so v Alcazar has veliki been saying meri for many, many years. popolnoma enake kot to, kar nam Alcazar So govori že perhaps we, dolga I leta. think it's time. yeah, Morda lahko let's see what he začnemo? wants Da, to mislim, da je add čas. to Pa this. poglejmo, kaj bo Alcazar k temu dodal. Beloved ones, we greet thee, Preljubljeni, is pozdravljamo Alcazar. vas. Z vami smo Alcazar. And we invite you In all vabimo just to take vas, a moment vse skupaj, to relax. da si vzamete nekaj trenutkov in se sprostite. Feel your own energy Začutite svojo lastno energijo and have the intention of in svojo energetically namero connecting se together energijsko with these two povežite and the s tema thousands dvema, of ki people sta tukaj, who will be in s listening tisočimi to these ljudmi, words, ki bodo poslušali te either besede, in this moment bodi or si in v tem this moment trenutku in their ali pa v tem istem now, trenutku njihovega when they kasnejšega listen to the poslušanja recording. zdaj. Ko v tem istem Consciously trenutku zdaj connect poslušajo to this posnetek, large group of thousands zavestno of se people povežite s to veliko skupino na connecting tisočih into ljudi now, in povežite se because v this tem now trenutku zdaj. is in the Kajti ta quantum trenutek field, zdaj je v kvantnem polju and you can all access in it vsi se lahko s tem right now. trenutkom povežete prav zdaj. And so just allowing your In own tako samo energetic presence to expand dopustite, into this da se vaša large energijska gathering, prisotnost razširi all of v whom to have the veliko intention združčino. Vsi, to understand, ki to imate grow, namero, to da be bi more razumeli, free, da bi rasli, da bi se osvobodili, to know their true da bi selves. spoznali svoj resnični jaz. Our intention Vsi in ste Slovenia povezani. Naša in namera this year v 2020 Sloveniji v vašem letu 2020 is to je create a rapid ustvariti acceleration rapidno, of pospešeno self-exploration and raziskovanje understanding. sebe in razumevanje sebe. And by self, perhaps you are beginning to In understand tako from what boste these two morda have said, lahko začeli dojemati, is kar that govorita self tala dva, kajti ta has many jaz aspects. ima The real več you aspektov. is Vaš this pravi jaz being of je light, to being bitje of svetlobe, consciousness, that bitje which we call zavesti, your to, superconsciousness. čemur pravimo vaša superzavest. The human aspect Človeški aspekt is the physical pa body. je fizično telo. The physical body, Fizično telo, which includes the ki programming vključuje that is carried programe, within it, the ki jih programming nosi v sebi, in the subconscious, programi v nezavednem and other aspects, in other drugi parts of the physical aspekti body which is in not deli truly fizičnega understood yet. telesa, ki jih še ne razumete popolnoma. And the mind. In zdaj What pa is the um. mind? Where Kaj je is the mind? Kje je We would suggest that the Mi bi mind rekli, is not the da body, ni telo, but also the mind is not obenem pa the ni superconsciousness. The mind superzavest. is that Um in between, je that tisto nekaj connector vmes.
povezovalec, part superconsciousness, part deloma humanness. superzavest, deloma človeškost. Your Vaša superconsciousness superzavest wants to guide vas your želi humanness želi usmerjati into a vašo more beautiful človeškost v experience. bolj čudovite izkušnje. Your superconsciousness Vaša superzavest wants to assist your želi humanness to pomagati vaši raise your človeškosti, vibration, da bo lahko dvignila vašo raise vibracijo, the ability da bo for lahko you dvignila to vašo receive more sposobnost in from zmožnost, the da več sprejmete superconsciousness. od vaše The higher your superzavesti. vibration, Višja and you kot can je vaša maintain that, vibracija, the bolje kot more jo you can ohranjate, receive the več guidance in bolje from the lahko sprejemate superconsciousness. vodstvo in usmeritev vaše superzavesti. Our intention Naša for namera Slovenia za Slovenijo is to, as pa Pragit je, has kot je already Pragit said, že povedal, is to drench je you, torej, da vas to popolnoma cover you, to prepojimo, imbibe within you prekrijemo in an previbriramo understanding z that razumevanjem, I am the da jaz superconsciousness, sem to superzavest, immerse da you vas in popolnoma this understanding. potopimo v to razumevanje. Because as the humanness Kajti, begins to ko realize, človeškost začne then there spoznavati can be in an to opening dojemati, to whole se new levels lahko of freedom popolnoma odpre and abundance. za čisto novo osvoboditev in obilje. A whole new opening to Popolnoma novo creativity that odpiranje perhaps you are v not even ustvarjalnost, aware ki se je morda that is sploh še within ne you. zavedate, da jo imate v sebi. And so, In beloved tako ones, preljubljeni, in this gathering v right tem now, srečanju prav zdaj we will be guiding vas you in bomo a few čez nekaj moments in a trenutkov meditation. usmerili v And a meditacijo. meditation to create an V tej energetic field meditaciji and bomo project it ustvarili energijsko polje to that in place projicirali and that time, that bubble of v ta space čas time in as prostor v it has been prihodnosti described. prej opisani balon Projecting into energije. all your futures Projicirali ga bomo this v prihodnost vseh vas. energetic, which will, In as ta has been said, energija bo, burst kot je bilo že rečeno, in the first day v of the gathering balončku, in ki Slovenia. se bo And those razpočil na prvi energies dan v will become Sloveniji. In te available energije to all bodo na those voljo gathered vsem zbranim and all in those vsem, participating ki through boste the live stream. sodelovali in spremljali prenos v živo. Wherever you Kjerkoli are že ste, right prav now, zdaj, you can contribute lahko to prispevate this. k temu. This energetic Ta that energija, will evolve in ki se bo Slovenia over razvila those days v together Sloveniji, v našem will be skupnem a druženju, powerful v tistih energetic dnevih, of change, bo not prinesla mogočno just for energijo those spremembe, present, pa ne le za tiste but prisotne, it will ampak radiate around your bo world. prežarčila ves svet. As most of you Kot know, večinoma že veste, all the stargates are so vsi connected into that which we Stargatei, call vsa the zvezdna vrata, Stargate grid around povezani your med world. seboj na tem svetu v And tako so the imenovano Stargate grid is Stargate going to be mrežo. radiating Ta these pa bo energies from žarčila te Slovenia. energije, ki jih bomo It ustvarili is v an Sloveniji. energetic of In to transformation je energija for the whole of preobrazbe humanity. za celo človeštvo. Being there, In ko being boste part of tam, this ko boste del evolutionary step tega revolucionarnega will be of great koraka benefit evolucije, for those bo who to choose to v veliko offer korist their tistim, presence ki boste to ponudili this svojo vast prisotnost unveiling of v to self. izjemno, mogočno prepoznavanje sebe. Take a moment Vzemite si trenutek right prav now, zdaj, beloved preljubljeni, ones. Bring your in svoje awareness zavedanje inside your physical body. vnesite v notranjost svojega fizičnega telesa.
We are vibrating you Vibriramo vas already že zdaj with the z energy of the energijo quantum iz field. kvantnega polja. The quantum field Kvantno is polje full je of these polno energetic networks, teh these energijskih connections mrež of in every povezav, čisto particle vsakega in your delčka v vašem universe. univerzumu. But the quantum field is A so much kvantno more. It polje je še toliko encompasses the več, vast vsebuje multidimensional te aspects, neskončne večdimenzionalne the aspekte, knowingness that you carry within vedenje, ki you. ga nosite znotraj sebe. What we are offering To, to kar each and every ponujamo one of čisto you vsakomur participating od this vas, day ki sodelujete na ta in dan, this creation v tem of the bubble in ustvarjanju space-time. balona v We času are in prostoru. energizing the Z potential energijo for polnimo you namreč potencial to za know to, thyself da boste vi as this vast spoznali sebe kot superconsciousness. ta We ogromna, are neskončna energizing the superzavest potential in for energiziramo your potencial za vašo creativity to ustvarjalnost, da se emerge bo rodila in in alignment with the se network of pojavila v popolni superconsciousness poravnavi z vašo superzavestjo of all those who you are co-creating in with. poravnana z Your vsemi tistimi, s creativity, your katerimi so individual focus, ustvarjate. your Vaša intention individualna is going ustvarjalnost, to be fokus, amplified namera by se the bo intention napolnila in of okrepila all z those who namero are a vseh part tistih, of the ki so Stargate del community skupnosti around zvezdnih vrat this so Stargate beautiful na Earth. vašem čudovitem And in planetu this Zemlja. way, In na you are tak način co-creating so a vast ustvarjate ocean of ogromen energy. ocean We are energije infusing in your zdaj z energijo co-creation napajamo vaše soustvarjanje. with energetics from the beyond. In to je And so energija are you ready for onkraj tančise. this? Ste Because torej this pripravljeni, da jo is the sprejmete, adventure kajti to je that pustolovščina, you call ki pravite awakening. prebojenje. When we Ko talk about govorimo o abundance, obilju, when we ko talk about govorimo you o tem, accelerating da on se your vi individual, zdaj podajate unique pospešeno life's na path, svojo edinstveno življenjsko pot. this is what we are referring Je to to. tisto, o čemer The govorimo, potential for o you potencialu, to live da in lahko freedom zaživite v and in svobodi harmony in v harmoniji, because you are living zato in connection ker with živite your vast povezani beingness. s svojo This is a ogromno level of bitjo. abundance that In you to are je bringing tista to raven this earth. It zavedanja, is ki jo new. prinašate na ta planet. That In is why to it je is nekaj called novega. the In blueprint zato smo to for poimenovali abundance, koda za novo a človeštvo. facet of this To blueprint for a new je nova koda. humanity. Because Kaj if you ti, look around your če se earth, ozrete širom even vaše those zemlje, who would seem to be living in čeprav vast se vam wealth, zdi, da nekateri živijo v many of them neskončnem have obilju, a certain imajo level of mnogi misery v sebi that they morda are expressing, občutke bede, that o they kateri are govorimo cycling. in o kateri pričajo tudi sami, This is a čeprav call so še toward tako freedom. bogati. In tu je klic za osvoboditev. And so we'll In move tako right into the bomo meditation. šli zdaj neposredno v meditacijo And so, in beloved tako ones, preljubljeni. we invite each and Vas every one vabimo, of you to čisto vsakogar participate od vas, fully in this da ste meditation. popolnoma prisotni, And ko as most of sodelujete you v tej know, meditaciji. we ask In that you kot večina also od vas že ve, invite vas inside vabimo, those things da that we tudi vi v suggest, sebi so that we povabite are all vse moving tisto, and za kar bomo creating prosili, tako da together. bomo sodelovali in And so soustvarjali. first, as In kot always, we vedno, ask najprej each one of prosimo, you naj vsakdo od to vas v ask sebi inside prosi for the za energies of the energije earth, zemlje, the energies energije of Gaia, Gaje,
naj come up into vstopijo your v body, vaše telo, into your v vaše energy field. energijsko polje. And so we In call tako for the zdaj energy of the kličemo earth energije zemlje. In And samo just allowing dopustite the possibility možnost, that the earth is da actually se zemlja responding to your dejansko asking, odzove takoj, ko connecting with jo you, pokličete. grounding Poveže you, se z vami, vas prizemlji, helping you vam be more pomaga, present da in ste your še bolj body. prisotni v svojem telesu. In So now tako we zdaj ask prosimo each one of you vsakogar od vas, to da invite an povabite k etheric sebi stargate, eterična the zvezdna presence vrata, or the prisotnost consciousness of the stargate, zavesti to come zvezdnih down vrat, around naj se you. spusti in vas And obda. so just asking inside, In we tako call prosite v for an sebi, etheric kličemo stargate to form in around prosimo, us. da se eterična zvezdna vrata Visualizing the oblikujejo okrog Stargate nas. structure In samo vizualizirajte, forming kako around se you. okrog vas oblikuje Just the imagining struktura zvezdnih vrat. is an Že invitation. samo And predstavljanje the tega je consciousness, povabilo. that In which we call zavest the tega, etheric čemur stargate, pravimo, will respond eterična to zvezdna you. vrata se bodo odzvala na vaše povabilo. And In many of veliko you vas je, will begin ki to ste že sense začeli its presence zaznavati there. prisotnost okrog But sebe, it will ampak respond if na you vašo ask, prošnjo se zagotovo whether you zvezdna feel it vrata or odzovejo, pa not. če to čutite ali ne. In And sedaj now we are vas asking you prosimo, to ask da for the prosite za activation aktivacijo of vaših your etheric eteričnih stargate. zvezdnih vrat. And so we In call tako for the kličemo in activation prosimo of za all the aktivacijo etheric vseh eteričnih stargates. zvezdnih vrat. What will start to happen In kaj is se bo your začelo stargate will dogajati? begin Vaša to zvezdna radiate vrata bodo a very začela soft, žarčiti zelo very nežno, gentle, energetic nežno around you. energijo okrog vas. And just relax Samo into that sprostite se v to energy. energijo. Zelo dobro. And now we are Zdaj going pa to bomo guide usmerjali process that proces, vibrates your ki bo etheric previbriral stargate faster and faster. zvezdna vrata, ki bodo začela vibrirati begin this hitreje in process hitreje. now. In zdaj začenjamo And ta all the proces in etheric vsa eterična stargates zvezdna are beginning vrata to vibrate začenjajo vibrirati faster. še And hitreje. as they move and In ko vibrirajo vibrate še faster, hitreje, they accelerate se up through the pospešujejo dimensional in prehajajo realities. skozi And so your dimenzionalne stargates are realnosti. now moving In vaša zvezdna vrata se more tako zdaj and more pomikajo in rapidly vibrirajo up, hitreje in already moving hitreje into that in which že you would call vstopajo the v fifth vašo dimensional frekvence pete frequencies. And dimenzije. as we In ko continue še to naprej vibrate vibriramo faster, hitreje it in moves hitreje, now up se into pomikajo that which you would zdaj call the v tisto, sixth čemur vi dimension. rečete šesta And dimenzija. In vibrating zdaj now into your seventh vibriramo dimensional reality, v where we realnost bring sedme all the dimenzije. etheric In stargates zdaj to a bomo gentle vsa pause. eterična zvezdna And so your vrata stargate is now nežno zaustavili. vibrating In at vsa this zvezdna seventh vrata zdaj dimensional vibrirajo level. na ravni And we sedme ask you dimenzije. just to In ask prosimo vas, da v inside for a sebi strong prosite seventh za dimensional močno energy energijsko field. polje sedme We dimenzije. call for a strong Kličemo seventh močno dimensional energijsko energy field polje in sedme all the dimenzije etheric v vseh stargates eteričnih around the zvezdnih world. vratih širom po svetu. And your In vaša stargate zvezdna starts vrata to začnejo radiate žarčiti this energy nežno all energijo, around ki you vas obdaja in through se you. steka skozi vas. And just In by samo relaxing tako, da se into the sprostite seventh dimensional v energije energies, sedme dimenzije, your own se vaša energy lastna will energija gently begin to nežno rise. začne dvigati. It is not To something ni that you nekaj, kar do, moraš it narediti, to se happens preprosto all by zgodi itself, samo po quite sebi, naturally, popolnoma naravno. nothing to do. Nič ni treba narediti, Just samo relaxing sprostite into se the soft v mehko energetic. energijo. Zelo dobro. And so we continue In now, tako zdaj again, nadaljujemo accelerating the in še naprej vibration of your pospešujemo etheric vibracijo stargate. And vaših so all the eteričnih etheric zvezdnih vrat. stargates now In zdaj vsa vibrating faster and vaša faster eterična and zvezdna lifting vrata up vibrirajo hitreje in through your hitreje in se dimensional dvigajo skozi frequencies, frekvence osme continuing to dimenzije in accelerate se še naprej pospešujajo, Into the vstopajo v ninth
energije 9. dimenzije. In ko se premikamo še hitreje, se vsa eterična zvezdna vrata pomaknejo v frekvence 10. dimenzije in še večji pospešek zdaj, ko se previbrirajo skozi 11. dimenzijo in dvignejo vibracijo, dokler ne dosežemo vašo realnost 12. dimenzije. In zdaj bomo prosili in povzdignili vsa vaša eterična zvezdna vrata na najvišje frekvence 12. dimenzije. In zdaj smo dosegli ta prostor, prav zdaj. In tako vas zdaj prosimo, da v sebi prosite za močno energijsko polje 12. dimenzije. Kličemo in prosimo za močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih vaše prečudovite zemlje. In ko vam začnemo žarčiti te frekvence in ko se še naprej poglabljate v še globjo sprostitev, dovolite, da se vaša vibracija nežno dvigne. Čez nekaj trenutkov boste tudi vi vibrirali v tej energiji 12. dimenzije. Samo tako, da se sprostite. Samo tako, da ste prisotni. Nič ni treba narediti. Nič ni treba narediti. Zelo dobro. Zelo dobro. In kot večina od vas že ve, ko začnete vibrirati na tak način, brez napora, postanete bolj senzibilni in občutljivi, zaznavate bitja in vodnike v drugih dimenzijah okrog vas. Zelo pogosto, kar nekaj časa porabimo za to, da jih povabimo, tako da lahko začutite njihovo prisotnost, kako vstopa v vaš prostor. Tokrat bomo to naredili bolj nasplošno. Najprej, kot velikokrat to naredimo, prosimo naj vsakdo od vas v sebi prosi za prisotnost angelskega kraljestva. Kličemo prisotnost angelov. In samo čutite. Že prihajajo. Samo začutite energijo, kako se okrog vas spreminja, ko angeli nežno vstopajo svojo prisotnost v vaša eterična zvezdna vrata. Ko se angeli odzovijo na vaše povabilo. Povabite jih, naj pridejo še bližje. Povabite še več njihovih energij, naj se vas dotaknejo. Kajti saj lahko začutite njihovo prisotnost, kajti njihova prisotnost je tista, ki v tem trenutku vibrira vaše energijsko polje. Povabite njihovo prisotnost, ki vas zagotovo previbrira, čisto do konca, do vsake celice, do DNK zapisa v vašem telesu. In sprostite se v to angelsko prisotnost. In zdaj v nebovzeti mojstri, veliko jih je, teh razsvetljenih bitij, ki so hodili po zemlji, tako kot hodite po njej zdaj vi, in dosegli so to stanje razsvetljenja in se pomaknili onkraj fizičnega, a vendar so še vedno preprosto na voljo, da vam pomagajo na vaši življenjski poti. In tako bomo zdaj prosili vsakogar od vas, da povabite vse razsvetljene mojstre, ki so povezani z vami ali s tem delom, naj vnesejo prav zdaj svoje energije v vaša eterična zvezdna vrata kot del tega procesa, v katerem gradimo energijo, ki jo bomo projicirali v prihodnost. In tako zdaj kličemo in prosimo za prisotnost vseh razsvetljenih bitij, s katerimi smo
kolektivno povezani in and feel čutite. the Mojstri masters se responding, odzovejo bringing their energies in vnašajo gently into svojo the energijo space, nežno v ta into prostor, your v etheric vaša stargate, eterična zvezdna vrata, into all v vsa the etheric eterična stargates. zvezdna vrata. V In tem this trenutku, moment, in v vašem your moment trenutku zdaj, of now, ko to poslušate. and In na in a podoben similar način way, we now invite all the star families zdaj who vabimo wish to participate vse in this zvezdne vast družine, creation. ki želijo sodelovati So we ask each v tej one of you izjemni to kreaciji. ask In tako inside zdaj prosimo, naj vsak for od all vas the v star sebi families prosi, to naj vse bring zvezdne their družine presence vnesejo svojo into this prisotnost v ta combined naš space. skupen prostor. we call for the Kličemo presence prisotnost of vseh all of the dobronamernih benevolent star zvezdnih družin, families ki želijo wishing to pomagati assist in humanity's awakening. človeštvu pri prebujenju. In potem And feel samo čutite, že prihajajo again in spet gently zelo bringing nežno energies prinašajo svoje energije k vam, k nam, to all v vsa eterična zvezdna vrata. joining the angels Združujejo se z and the angeli ascended masters, in v nebovzetimi mojstri. creating Ustvarjajo a field polje okrog vas around you in and within znotraj you, vas. a vibration Vibracijo of enlightenment razsvetljenja and in relaxing sprostite into se it. vanjo. And now In each zdaj one of you from your naj vsakdo od human vas iz vaše inviting človeškosti your povabi svojo super zavest, bring its naj unese energy svojo energijo here now v ta trenutek into zdaj your v vaša etheric eterična stargate, zvezdna vrata. asking Prosite with a strong z močno intention namero, to naj create se a new ustvari relationship nov odnos with z your vašo super superconscious zavestjo. We Kličemo call for the prisotnost presence of naše our super zavesti superconsciousness. in samo and čutite. feel, allowing your In humanness dovolite, da vaša to feel the človeškost presence začuti prisotnost of your vaše super zavesti, superconsciousness, the real vašega you. pravega jaza. Very good, Zelo dobro. Zelo dobro. very good. And we are going to also Prav tako invite pa bomo the zdaj galactic povabili command galaktično komando, to come and assist in this naj process pride in of pomaga v tem creating this procesu vast ustvarjanja bubble of ogromnega energy. balona energije. For Kajti they will vodili guide bodo this ta proces, process, gathering, so to to speak, to give združenje. you a picture, an image, gathering these In energies tako bomo and zbrali to projecting energijo, them forward kot with si to us lahko all predstavljate, in jo projicirali za vsakogar into od nas v the future, prihodnost, into the place v tisti in kraj Slovenia. v Sloveniji. All Vsi those who tisti, ki ste participated sodelovali in the in bili last prisotni Slovenian na gathering, zadnjem all those who know slovenskem this globalnem hotel, srečanju, vsi tisti, ki we ask poznate you ta now hotel, to vse picture vas prosimo, yourself da si there, predstavljate, kako ste tam, to da see vidite, yourself kako there ste in a tam v memory, svojem in a spominu, moment v tistem that you trenutku, recall ki se ga še vedno strongly, močno spomnite, wherever kjerkoli it že to is, je. be it Bodi in si, the da je group to v naši room or skupinski in the sobi, foyer preddverju, or in the restavraciji, restaurant, samo en a trenutek, moment ki that se vam comes porodi to v you mislih right prav now. zdaj. Picture yourself in that Predstavljate si physical sebe location na tej fizični so lokaciji, that when we project tako da the bomo, ko bomo energies, projicirali you to will be there energijo, anchoring boste them tam in in that boste to physical zasidrali location. v to fizično lokacijo Very zelo good. dobro. In tako zdaj And so now vas we ponovno ask you prosimo, again to da bring svoje your zavedanje awareness to vnesete the v energy energijo v within sebe. you.
to In feel tako your boste own začutili gentle svojo vibration. lastno nežno vibracijo. In a few In čez moments, we nekaj are going to trenutkov bomo še amplify the okrepili energetic. energijo. The Mojstri, masters, the angeli, angels, zvezdne the družine star bodo families are going to be okrepile amplifying vibracijo, the vibration, energijo, the ki jo energetic ustvarjate that you are skupaj. creating together. In ko And se as bo it is okrepila, amplified, bo there will be a prišlo do moment trenutka, where that ko se bo energy is ta energija projected sprojecirala v into the prihodnost, future, v prvi into the dan first day of that srečanja v Slovenian Sloveniji. gathering. A But preden to before we do naredimo, this, before preden we začnemo start to graditi build the energijo, energy, naj we say povemo to vsem all tistim, those ki who želite wish to sodelovati, participate, whether or pa če not you ste have se že already odločili, made da the pridete decision, ali ne. we Vabimo vas, invite you, če if želite you wish to sodelovati, participate, da to make the sprejmete decision odločitev now zdaj, to da be boste there. z nami. And when we In ko bomo send the poslali energies energijo v into the prihodnost, future, boste you will be poslali sending svojo your prisotnost presence v ta into that trenutek v future moment prihodnosti. also. You will be Projicirali boste svojo projecting your človeškost, humanness, their ki bo present in the prisotna Slovenian na gathering. globalnem srečanju v Even if the Sloveniji, mind če says, tudi oh, vaš that is morda not reče, possible right to prav now, zdaj ni just mogoče, make samo the decision. odločite I se, will be bom there. tam. And In ko when bomo we poslali send te these energije, energies, send pošljite your svojo presence prisotnost v ta kraj. into that place. Pošljite svojo Send your presence prisotnost to all those who are vse anchoring that povsod, physical pa vse location because tiste, they have ki been zdaj there sidrajo to before. prisotnost, ker so tam v So preteklosti there are že bili. hundreds of Na people stotine je v in tem this trenutku moment torej right ljudi, now ki bodo who will be projicirali projecting sebe themselves v tisti into that hotel v very hotel Sloveniji, v in Portorožu, na Slovenia in a trenutku, ki se ga moment that they bodo recall. spomnili. V tisti So trenutek, when ki we se jim bo send zdaj this porodil. bubble of Ko bomo energy, poslali we ta ask balon all those energije, who have prosimo been vse there tiste, ki to ste bili že feel tam themselves kdaj there prej, again. ki ste bili prej When z we nami send this na bubble of prejšnjem energy, srečanju, we da si ask v živo all those predstavljate, who da ste choose tam. right Zato now to be zdaj se present odločite, at če this si global želite, da gathering, ste to prisotni send na tem your srečanju, presence, pošljite your svojo humanness, prisotnost, to svojo be there, človeškost. to join Bodite those zdaj hundreds tam who are z vsemi anchoring that drugimi physical tisoč nas bo location in in your zasidrali bomo vašo future. prisotnost v ta čas in Okay. prostor v prihodnosti. For those of you who are choosing Tisti, to participate ki pa ste se through odločili, the da live boste z stream, nami preko prenosa v živo, we ask tudi you vas zdaj also prosimo, da to projicirate project svojo your bit beingness there tja na into tisto that lokacijo location v in Sloveniji. Slovenia. Zakaj to delamo? Why do we do this? Zato, ker na tak Because that način way boste you tudi will be vi also unesli bringing svojo your presence prisotnost there, tja, so that tako da bomo in lahko the čez nekaj moments, trenutkov, the resnično actual nekaj moments trenutkov, of that bomo gathering, iz tiste there will resnične be točke v part of you prihodnosti, physically, bo del energetically vas present, energijsko even though prisoten, tudi the bo body morda will vaše be telo kje elsewhere. drugje. Okay. In tako And so se sprostite, relax. začutite Feel svojo your own lastno energy energijsko presence. prisotnost, Feel the začutite vibration of vibracijo the energije energy znotraj within you. vas. In zdaj And now each one of you naj vsak giving od vas permission da to the dovoljenje angelom, angels, the masters, mojstrom the star in families, zvezdnim družinam, to start naj to začnejo vibrate you vibrirati and vas the in energies energije around okrog you vas, vse hitreje in faster and hitreje, faster, naj bringing in vnesejo their svoje energije energies v vaše into your polje. field. And In so tako we zdaj begin this začenjamo s process tem now. procesom. The masters, Mojstri, vsi all of us skupaj, together, nežno gently krepijo vašo increasing energijo, your energy. jo dvignejo And in prosite just za še več. ask for more. Prosite v Just sebi, asking inside, hvala, thank prinesite you, mi še več bring me energije. more Thank you, energy. bring me more Thank you, energy. bring me more In energy. še več. And In more. Alcazar And kot Alcazar skupina group zdaj are krepi vse amplifying as skupaj. well. So Zdaj now the skupina Alcazar group Alcazar are prav tako also prinaša bringing energijo v energy vas, v into vaša you, eterična into your zvezdna etheric vrata, v Stargate, vaše into fizično your telo, v physicality, vašo into your namero, da intention boste to be svobodni, free, v vašo into your namero, da intention se to projecirate project čez nekaj yourself in a trenutkov few v to moments točko, v ta into kraj that v place in Sloveniji. Slovenia. Prosite za And še so več. asking Hvala, for more. Thank you. prinesite mi še Bring me več more energije. energy. Hvala,
Hvala, Thank you. prinesite mi Bring še me več more energije in energy še več. and In more. galaktična And the komanda je galactic command pripravljena, ready to da assist pripomore in in pomaga, da scooping up, zbere so vse to te speak, energije, all these da energies si to lahko give to you an image, a predstavljate picture, and they in will be ustvarili bodo creating ta this balon bubble of energije, energy, ki ga bodo gathering zbrali it od from each and vsakogar every od one vas, of ko you boste as vstopili, you all project sprojecirali into sebe that v ta moment of trenutek v Slovenia. Slovenijo. And Prosite so za še asking for in more še. and Prosite za asking še for več. more. In And čez in a nekaj moment, trenutkov we will bomo count odštevali down od 3 do from 0. 3 to In ko 0. rečemo nič, When we say 0, bodo the energije energies will be rushing in this pridrle, vast bubble predrle of energy ta ogromen into the mehur, future, into balon Slovenia, into that in ga hotel. When projecirale we v say Slovenijo, v 0, ta we hotel. ask you Ko all rečemo to nič, vas project your prosimo, da humanness, to projecirate be svojo present človečkost v ta there. hotel, Those da people who ste have tam. been there in the Tisti, ki ste past res will bili z see nami, se themselves boste in a certain zagledali na neki location that lokaciji, is ki vam je familiar to ljuba, them. ki vam je Those of you znana. who have not Tisti, ki been vas there, tam ni bilo, anchor se yourself with zasidrajte v those tisti hundreds of prostor, v people družbo who tisih are ljudi, ki se literally dobesedno zdaj anchoring sidrajo themselves nazaj v ta back hotel. in that hotel. Ok. In Okay. tako zdaj, And so spomnite se, ko rečemo remember, nič, when we say 0, projecirajte to project energijo v that energy prihodnost, v into the to, future, into ta that velik vast bubble, mehur, almost ta seeing it velik like a balon, kot da bi beautiful res videli bubble, ta milni soap bubble, mehurček, so to tako speak, rekoč, ki ga which is being projecira projected čisto by vsak each od and every vas. one of In you. začnemo. And so here we Prosite go, za še. Hvala, asking for more. prinesite mi Thank še you. več. Bring me more. Hvala, prinesite mi Thank še you. več in še Bring več me more. prihaja in And more še, is coming. in še. And more. Sprostite se v And more. energijo, ko se Relaxing into krepi the v vašem energy as it telesu in builds in še, your body. in And še. more. In bodite And pripravljeni, more. And be ready. da se And be ready to projecirate. project In yourself. gremo, in And še here we energije go. prihaja zdaj And k more vam. energy In še coming in končni now. A prisotki final energije. In rush of 3, energy. 2, And 1, 3, nič. 2, In 1, bodite 0. Be there. in And začutite, feel as the kako se energy energija od moves vas from you prestavi in se and is zasidra being anchored v vašo in your future. prihodnost. Še vedno Still teče moving from iz you, vas, od vas in ustvarja in creating and polni filling this vast to energetic ogromno energijo. Odlično You ste have done opravili. well. You have done Zelo dobro ste very tole well. opravili. And In beloved preljubljeni, ones, this to is je just šele the začetek. beginning. Zdaj je It čas. is time. Prišel je čas, It is time to be free. da se osvobodite. Napočil je time čas, To know da spoznate, yourself. kdo ste. Vabimo We invite vas, you da odkrijete to discover vaš the real pravi you. jaz. We will be opening Odprli bomo the door vrata v vaši in your Sloveniji Slovenia in a very short time. v zelo now. kratkem času. We look forward In veselimo to se joining že you there. snidenja z vami. Good day. Lep dan. And so just being In tako samo relaxed ostanite and present sproščeni with your own energies in prisotni s svojimi energijami and just integrating. ko Nothing to do dovolite yet. integracijo. Nič še ni treba narediti. In potem And zelo just very nežno slowly allowing yourself si dovolite, to come back da se vrnete without rushing, brez hitenja, just gently. samo nežno se vrnete. And then, In if you potem, like, the
Če želite, kot ste nekateri že naredili, zapišite kratek komentar v klepetalnico. Kaj ste doživeli? Podelite svoje občutke, svoje zaznave, tako da bomo vsi lahko videli, kaj še in kaj vse se je dogajalo s to energijo širom po svetu. Zdaj bova spet prižgala kamero. So for me, that was quite something. Takole. A rush of energy burst out from my head right into the Zame je future. bilo to res nekaj. Just gonna read some of these comments. Someone saying so powerful, tingling all over. Kako Flow saying močna that energija was the most je iz moje profound experience glave yet. So many hušknila v tears. prihodnost, je nekdo Juanita napisal. saying, wow, Nekdo drug je buzzy. zapisal, mravljince imam po celem telesu. Pa spet Could tretji people piše, have najglobja been there izkušnja v before? mojem Could you življenju feel do yourself sedaj. there again in that Tekle so moment? solze. And those Spet people nekdo who haven't pravi actually been preprosto, to the wow. last event, could you sense yourself being there with those people Lahko that tisti, projected ki themselves ste there? že bili Kind of v interested about that. Sloveniji, ste začutili, da ste se tam pojavili spet, Cool. pa tisti, ki Someone na saying they zadnjem haven't felt dogodku energies niste that bili strong prisotni, since ste lahko 1994 when zaznali, they da first ste had zdaj their prisotni s spiritual tistimi, ki smo awakening. projicirali svojo prisotnost v prihodnost. To bi bilo zanimivo slišati. Absolutely. Nekdo je napisal, Could find myself da in že od Slovenia. leta 1994, ko je doživel them out svoje loud, prvo Jules, 'cause I duhovno can't read them prebujenje, very well. ni čutil Yeah, do tega they're trenutka coming in zdaj very tako močnih fast. energij kot takrat. Felt my super consciousness come into my heart Zagotovo se center. vidim v Sloveniji, piše nekdo. Incredible Jules, lahko na energy. glas prebereš? Zelo It's great that hitro you're se sharing these with poraja us. We'll napis read za them all napisom. afterwards for sure, but it's really Začutila beautiful sem, kako je moja just super whilst we're zavest in this vstopila v moje energetic srčno to središče. see what others are Neverjetna energija. experiencing. We're Krasno at a bit je, of a da nama to distance from our napišete. That's Vse to bova computer, so it's a zagotovo little difficult kasneje for us prebrala, ampak to read it. čudovito I'm je sure that you že can actually zdaj read kaj them better than prebrati, we ko smo can v tej right now. skupni energiji, It's da vidimo, really kaj vse doživljajo še drugi. beautiful to feel the Zdaj sva there's almost a nekoliko supercharged daleč network between us all right obsedela now. od So just računalnika, close your eyes for težko a moment. prebereva. In vi lažje prebirate komentarje kot mi dva. No, ampak čudovito je Because as we all čutiti, kaj se respond in this dogaja, way, kot da smo we're sharing drug med drugim these vzpostavili to experiences super napetost. energetically as well as the Tako words. skupaj, zdaj Because vsi zapremo as you're oči še za typing, hipec. you're thinking about those Kajti, vibrations ko se vsi are odzivamo connecting na us ta all način, together right now. si izmenjamo There's a whole new way svoje of izkušnje relating that energijsko we've in z been, in a besedami. sense, Kajti, ko unaware of. tipkate, And when mislite we're na all tiste together vibracije, energetically ki nas connected like this, povezujejo there's v an tem energy hipu. sharing that happens that is In beyond obstaja words. popolnoma And so nov just način take a odnosa med ljudmi, moment pa for se tega sploh ne yourself zavedamo. In ko smo vsi skupaj to povezani energijsko anchor na the tak način, intention for pride this do izmenjave supercharged energije. energy to infuse In tako and to si zdaj carry samo you vzemite trenutek along zase your unique life's path. in zasidrajte namero Just envisioning za this to superpolno energizing energijo, naj vas napolni, of naj the vas Stargate ponese community continuing to build and po vaši understandings, edinstveni življenjski poti. insights, Samo predstavljajte light si, bulb kako moments ta energija z happening for energijo you. polni skupnost zvezdnih vrat, ki se še krepi in nadgrajuje z Because awakening can be a razumevanjem, z process of notranjimi uvidi, entering kot da se into nam moments of prižge total notranje awe, razumevanje, and ko that se vam to awe dogaja. goes and it opens you to new Kajti experiences. It prebujenje je opens lahko your proces, ko neuroplasticity in your vstopamo v whole nervous trenutke system popolne osuplosti to in embodying ta the new. osuplost vas odpre These za great nove comments coming through. It's izkušnje, really Yeah. beautiful. Like I say, we'll read odpre them vašo all. neuroplastičnost v celotnem živčnem Someone saying, I sistemu. saw
v photonic utelešanje flashes novega. in the lobby of the hotel. Oh, That's so cool. Fantastični komentarji ste It's all the bodies arriving prihajajo. fast. Energetically. Yeah. Nekdo pravi, videla sem fotonične What touched me at the utripe end was when Alka says that znotraj this fotonskega is just the polja. beginning. No, zelo zanimivo. Yeah. It's exciting. Yeah. Kar se je mene So as I mentioned dotaknilo earlier, I'll globoko be na doing koncu, so the bile occasional besede Facebook Live. It'll be Alkazarja, ki je kind of izgovoril, to semi-spontaneous, je so šele won't začetek. always Ja, to announce je it with a res great deal of izjemno. warning. Kot sem omenil že I prej, will bom announce it občasno on the na Facebooku Stargate govoril v živo, Academy to Facebook bo napol page. spontano And in vedno vas if bom you're na not to part of naprej that, then I would opozoril suggest that you can in join najavil us there, because that's the place where we na listen Facebook to people's strani comments and Akademije experiences, Stargate. and occasionally we'll comment or add Če še something niste on del that nje, page, but we do vas read it very vabim, da se regularly nam just to pridružite, keep a kajti finger tu je on the tista pulse of platforma, what's kjer happening for people. prisluhnemo And we izkušnjam had a nice story, in actually. We had an doživljanjem email ljudi, from this beautiful young občasno mother tudi kaj in Italy pokomentirava ali kaj just a dodava, few ampak days redno ago. to prebirava, tako da She came to ohranjava the občutek za to, her kaj se first ljudem Stargate dogaja. experience when we In were in pravzaprav Rimini a few weeks lahko ago. omenim čudovito elektronsko And she pošto was really mlade touched by mamice the pred nekaj dnevi iz experience. Italije, nama je And napisala to. she wrote to us saying that she's Prišla je decided na to come njeno to prvo Slovenia, but izkušnjo then her husband, Stargata who was v taking care Riminiju of pred this nekaj little tedni, baby that in they ta have se je together, globoko he wouldn't be dotaknila able to in come to pisala nama Slovenia to je in take care of razložila, the da se je child while odločila she was in priti the tudi v workshop. Slovenijo, ampak And so she potem was je really njen mož, ki je disappointed. And then she sicer said, skrbi well, za then njunega I made the majhnega decision I am otroka, going to ne be bi there. mogel priti v Slovenijo, da bi And then very skrbel za shortly otroka, medtem ko afterwards, bi bila ona na was it a meditacijah. friend of In hers? zelo razočarana je bila. Somebody Potem pa je rekla, volunteered potem to pa sem come se to odločila, Slovenia to take care šla of her bom in baby konec. while she was part of the In workshop. v zelo And she kratkem wrote to času us and just to say that the magic is happening for her. se je nekdo, mislim, Because da njen prijatelj, prijateljica, in prostovoljno Italy, in Rimini, Alcazar javil, said da to bo šel her, z njo v the magic Slovenijo in will poskrbel za happen for otročka. you. Napisala nama je, da se Oh, res I'm dogajajo getting magične goosebumps. stvari. Just remembering Kajte that. v Italiji, v The Riminiju, magic can je happen Alkazar for each povedal, one of us. magičnost But se ti like bo that zgodila. beautiful young mother, In spet you have to mi stojijo invite kot it and sine allow it. pokonci. Že samo, ko And se your spomnim na to, intention magičnost, is the biggest čarobnost first step. se lahko zgodi za vsakogar od nas. Wow. Ampak to morate Well, I povabiti v think we're življenje in to Yeah. dovoliti. coming to the end In of vaša this namera transmission. So je enough največji for prvi korak. today, as Mislim, da prihajamo do Again, just like zaključka. this. And Osho is always Dovolj very naj present bodi za danes. when Alcazar comes through. So, if you wish, and perhaps we would Če suggest, želite, you'll get these vam replays morda lahko very shortly. svetujeva, In fact, most of you will be da watching this from the replay. Usually about a third of the people are with us kot live and večina everyone od else vas is zdaj working or sleeping posluša or otherwise kasnejši engaged. posnetek But ali prevoz, this meditation prevod, and kajti the večinoma channeling, ste v do it prenosu again. v živo, bodi si Because when you do spali this ali bili meditation v again, you're službi, adding ampak more kakorkoli of že zdaj, your ko imate intention and your to presence. meditacijo, And vas so if you vabiva, da jo project poslušate your spet in energy spet, there, your kajti tako boste humanness there, again and napolnili again, you are svojo človeškost, jo accelerating povezali that life's in path spet projicirali v Slovenijo into in the na svojo future, življenjsko pot. into In Slovenia. s tem So boste dodajali pospešek we vaši really življenjski poti, ki vas vodi v love svobodo in what's obilje. happening, and we really appreciate In res this opening that we're all zelo ceniva creating together. to Thank you so odpiranje, much for to being with us. odprtost, ki ga ustvarjamo See you skupaj. again soon. Kajti všeč nama je, kaj se dogaja. Hvala, da ste bili z nama in hvala nasvidenje v Sloveniji.